Noyo worio ndamwirire ni ndimwendete otungata na gitio ni urihagirwo thogora kana tiguo ni arihite thogora oguo tukimwita deputy president na muheshimiwa witu ni turahitia etinywe mwamuthurire no uthurwo ni andu milioni 7 aturumo 2 urutwo ni andu 300 kana 3 ngoro-ini cianyu ari oho thank you muno ndienda kuga uguo tondu ngiariria kanitha muthenya wa umuthi kwina undu twagirirwo gwika twi kanitha wa mbere ni kuhunjia uhoro wa ma ndamwirire njitagwo Pastor Dorcas wa Rigathi ona twetu excellency ngimwira the most excellent name is Pastor Dorcas wa tondetirwo ona atari ingira siasa-ini ona ingira siasa-ini oume na acoke ngakorwo ongihunjia uhoro wa ma otoguo waigua kwina kihitahitano kana kwina ki thiini wa kuhunjia uhoro wa kanio nyingi nginya ndiraigua turerwo uhoro wa kuhunjia ati tukoya noti ugatwarira mundu ndiukane anginengerwo ni agutwika roho mutheru akaragie thiini witu kana ni noti turi githomaga no ningi thiini wa gwitwo na gwitika thiini wa mwathani toguo twititwo twi pastors. We are people who have been called. We have a calling inside of us. We are bold as lions, and we are going to speak the truth, and we are going to preach this gospel. And this gospel, it was paid for by death of Jesus Christ. The Kuri ndimwire ndorere iria ingi kuria ni ndirikoragwo mbunge nao hindi ria marerirwo ta Azimio moke maikie kura ya no othe maraikirie yes Azimio ODM othe maraikirie kura ya yes ya kuingata Rigathi wa Gachagua andu makalonzo mero ni Kalonzo maikie kura ya no kunyitira Rigathi wa Gachagua maraikirie kura ya no twirute andu aitu twirute nyumba guthikagiriria mutongoria uria haria iguru kwina maundu Rigathi wa Gachagua onete mutonete kwina maundu nyonete Nairobi iyo no ria turatengeragio tukita ni DCI kwina maundu nyonete mutonete hindi ria tugoka tumwire mundu uyu tiganai nake ng'ania ni ekumutwara irima-ini hindi ria Rigathi wa Gachagua goka mwire rekutugere njireno mukamuthikiriria na andu aciangi matire mona thina ni murona kwina mundu wira wake his entire profession ni gukoro wenda sindaga ithurano no thirikari ciothe iria ciothe ongeciria na iria nie ndengeririkana kuma ndaciarirwo akoretwo thirikari ni thiini. He does not contribute in any government in terms of bringing votes. He does not campaign for any government. He campaigns for himself. But in every government, he is a professor, opportunist. In every government, noka maundu magathuka na thirikari-ini. Ati inyue mukirire tene maugaga tugokira tene mutungatiri gare mbona ni ndemuinithiu mwakona kuria TikTok tugokira tene mukirire tene mugithura thirikari ino na ati no maturute thirikari-ini marehe andu matana mathura no nie ndiramera atiriri angikorwo inyue ni mwanyitiriire mwana atari wanyue uyu wanyu no mukore mukunyitirira bani anjirite ni uru muno gukoroka anjiraga kindu kiuru ta thumu ni gukoroka ni undu mundu mukoroku no endie nginya mwana wake na nikio rona atongoria ria twathurie mundu akaheo Judas yaheiro mbeca cigana thate mundu akaheo thate akendia Rigathi wa Gachagua ati andu aria marari Mbere na nikio ndiraturirwo yani wale watu ambao walikuwa wa kwanza kumdunga kisu Rigathi Gachagua walikuwa viongozi ambao tumechagua hapa Mount Kenya region
Yani wale watu wengine wanaketi pale bunge na waangalia, wanasema hawa watu ni wajinga sana. Hawa watu yani kweli wataenda wamtoe mtu wao? Enda pale National Assembly wakafanya vile walifanya. Senate wakafanya vile walifanya. Mimi nataka niwaambie ya kwamba yule deputy president ambaye alichaguliwa na Wanjiku anaitwa Rigathi. Na mimi nataka niwaambie watu wa Kirinyaga hawanunuangi uoga. Sisi tukianza safari tunafika hadi tamati. Na sisi hatubanduki. Na sisi hakuna mahali tutaenda. Na hata wakifanya hiyo yote hawawezi kumuondoa kwenye roho zetu. Nane watu wote wetu, hata wale ambao walikuwa kwa vyama tofauti, hata yule my senior Mathira, rafiki yangu sana na mama ambaye mimi naheshimu sana kama kiongozi, manake ni kiongozi ambaye akichukua msimamo anafika hatima nayo. Mimi naomba watafute hao viongozi, kina Kalonzo Musyoka, kina Natembea, kina Matiang'i, mahali ambapo walienda, na watu wengi tukue na marafiki. Manake hata sisi lazima tujipange. Kana na hata ndo ito. Gachagua na kuomba kwa heshima. Mimi najua ya kwamba wamekukandamiza. Mimi najua ya kwamba umeumia. Mimi najua ya kwamba sasa hivi ungetaka labda kuenda kidogo upumzike. Tunakuomba jamani, wewe ndiye baba yetu hapa Mlima Kenya, usiende kupumzika. Panga hawa watu wa Mlima Kenya. Tupange kama watoto wako. Tusije wakati mwingine tukajikuta kwenye shida kama hii. He does not contribute in any government in terms of bringing votes. He does not campaign for any government. He campaigns for himself. But in every government, he is a professor, opportunist. In every government, noka maundu magathuka na noyo warrior. Ndamwirire ni ndimwendete. Otungata na gitio ni urihagirwo thogora kana tiguo ni arihite thogora. Oguo tukimwita deputy president na muheshimiwa witu ni turahitia etinyo mwamuthurire no uthurwo ni andu milioni 7 gaturumo 2 urutwo ni andu 300 kana 3 ngoro-ini cianyu ari oho. Thank you muno. Ndienda kuuga uguo tondu ngiariria kanitha muthenya wa umuthi kwina undu twagirirwo gwika twi kanitha. Wa mbere ni kuhunjia uhoro wa ma. Ndamwirire njitagwo Pastor Dorcas wa Rigathi. Ona twetu excellency ngimwira the most excellent name is Pastor Dorcas wa tondetirwo ona atari ingira siasa-ini. Ona ingira siasa-ini oume na acoke gakorwo ongihunjia uhoro wa ma. Otoguo waigua kwina kihitano kana kwina ki thiini wa kuhunjia uhoro wa kanio nyingi nginya ndiraigua turerwo uhoro wa kuhunjia ati tukoya noti ugatwarira mundu ndiokane anginengerwo ni agutwika roho mutheru akaragie thiini witu kana ni noti turi githomaga no ningi thiini wa gwitwo na gwitika thiini wa mwathani toguo twititwo twi pastors. We are people who have been called. We have a calling inside of us. We are bold as lions. And we are going to speak the truth, and we are going to preach this gospel. And this gospel, it was paid for by death of Jesus Christ. The Kuri ndemwire ndorere iria ingi kuria ni ndirikoragwo mbunge nao. Hindi ria mareriro ta Azimio moke maikie kura ya no. Othe maraikirie. Yes, Azimio, ODM, othe maraikirie kura ya yes ya kuingata Rigathi wa Gachagua. Andu ma Kalonzo mero ni Kalonzo. Maikie kura ya no kunyitira Rigathi wa Gachagua. Maraikirie kura ya no. Twirute andu aitu, twirute nyumba guthikagiriria mutongoria uria haria iguru. Kwina maundu Rigathi wa Gachagua onete, mutonete.
kwina maundu nyonete Nairobi iyo no ria turatengeragio tukitagwo ni DCI kwina maundu nyonete mutonete hindi ria tugoka tumwire mundu uyu tiganai nake ng'ania ni ekumutwara irima-ini hindi ria Rigathi wa Gachagua goka mwire reku tugere njira ino mukamuthikiriria na andu aciangi matire mona thina ni murona kwina mundu wira wake his entire profession ni gukoro wenda cindaga ithurano no thirikari ciothe iria ciothe ongeciria na iria nie ndengeririkana kuma ndaciarirwo akoretwo thirikari ni thiini. He does not contribute in any government in terms of bringing votes. He does not campaign for any government. He campaigns for himself. But in every government, he is a professor, opportunist. In every government, noka maundu magathuka na thirikari-ini. Ati inyuĩ mokirire tene maugaga tugokira tene mutungatĩri karwĩmbo nani ndĩ mũinithiu mwakona kũrĩa TikTok tugokira tene mokirire tene mũgĩthura thirikari ĩno na atĩ no matũrute thirikari-inĩ marehe andũ matana mathura no niĩ ndĩramera atĩrĩrĩ angĩkorwo inyuĩ nĩ mwanyitĩrĩire mwana atarĩ wanyuĩ ũyũ wanyu nĩ mũkũremwo kũnyitĩrĩra baba nĩ anjĩrĩte nĩ ũru mũno gũkoroka anjĩraga kĩndũ kĩũru ta thumu nĩ gũkoroka nĩ ũndũ mũndũ mũkoroku no endie nginya mwana wake na nĩkĩo ũrona atongoria arĩa twathuire mũndũ akaheo Judas aheirwo mbeca cigana 30 mũndũ akaheo 30 akendia Rigathi wa Gachagua ati andũ arĩa mararĩ Mbere na nĩkĩo ndĩraturirwo yani wale watu ambao walikuwa wa kwanza kumdunga kisu Rigathi Gachagua walikuwa viongozi ambao tumechagua hapa Mount Kenya region. Yani wale watu wengine wanaketi pale bunge na waangalia wanasema hawa watu ni wajinga sana. Hawa watu yani kweli wataenda wamtoe mtu wao.